Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Akabasonko enkoma wa wohwe misabri e too much GH. Ye fidie kese yi eso Ghana wa halejumedie. Ena ebre aso se mede besom ekwiskapa enimidi na mu se meji ejesi de na tese ensem no die ebi ewo ho nene de video bi abepiem ewo mepuno ano na ebusuafo se die bra edro no emfa ho kwan ya obi abefa so a wodi benya ni sika wodi benya ne ho ama na so adwo no anase wodi benya ne ho se de be ya wono nsuso no yen life opese wo live wetimi live bia wo be ye so wodi ne maame ne be kwa kwaje so wodi ne papa so wodi wan so wodi ne nua ba so wodi obi ba like akwakwa ye something normal obi ya na obi tu sa na mo na wondwen ho na video ni mu timi ho emrantewa miensa a wo mu gina ensuo bi ya den emu anase wo mu gina ensuo bi ehu na obi nim de wo mo de hu ya ene se wo mo atutu sika edigu ensuo no emu na eno na video ni mu no caption e da se na so mu susu se wo mo scammers aye try ye kan wo ye kasem ye bibi kasem se sakawa wo mo scammers a just wo mo undergo rituals wo makoje sumanya na so makoye bibi na ase eda na edru na wo mo de ekwakwa da ase it is alleged though sa na ababeto abonten video ni ba ye nipa wo caption ye allegations wo de eka ho no na just enyeme na meka na ebusuafo mo man ko hwe video no embra na ye ba ye beto aso. Na Ghana for say we dey mo amahunu eye ebie se emamua miensa na wo mo ejina ensuo emu wo mo enje hu se nipa ebetimi ehumi na obi betimi ehumi obi betimi akwa kotwa memfonyi de akwa koto baabi na wo hwe wo mo nsusu a chese wo mo hwe eye ntade tuntum black top na hwe wo mo na wo hwe eye jeans nika na wo mu nyina susu timi se ye mienu bag esensen wo mu na wo mu gina nso ni fifi na wo mu etu sika no epete na we etu ne de na wato apete na we nso ato ne de na wato apete na we nso ato ne de na just wo mu etu epete yesa eno no na ebusuafo se de edro eno no empempenso a se de yedro eno no se anoma na enka ne nke sumase ena na ye no nka obi bekọ bosonso obi kokọ gina nsuo so krampa kwa da ne bosoma se na se yampa se allegation na ababeto abonten se the medical guy is alleged se yampa se ye rituals no kokọ ye no mo koda wo mo bosoma se wetimi ama wo mo scamming work aye successful enka ne no anka na dofa ena yetu sa na mo na so se de akwa ye anasa kwako dru bia ye bia esi ya bo aniwo dua ye ndwen de enkrofo ehu a wo mo ebeka ho na ye mpu de obi hu ye ya wo bedwen ede afa ye hodi ni mo anese ye nya yisika Ghana anasa wo ma ye bibi mamu so obi nya ni sika na wotimi eboa wo bi nko ade anasa so wodimi ede ye bibi boa empotem won mo mfa ho any sika no bia ya efri anase bebi a wonya ni sika ni fi de fat say sika no wo no mu a dane da wo busa wo benya wo ekokọ de sredi an nsa ebeka nko ade ene je say anamona ena wo betuo na evusia video no mu no say de yenua no mu anase ye je say wo mo ye yenua no sa de ebeka no emante wa ye miensa gina ensuo ano it is alleged say wo mo yes scammers na wo mo kwaye rituals na wo mo ejina pete mu se edi djuma
dey na betimi aka ede afon no kwan so a eno no na efutuo ben na ode be ma emapunu asese wo mo eba se this trend na wo benam so a betimi de adi ye eno na wo se won fa so ana adwumaden wo bo ho so be ka se adwumaden adwuma bia ye adwuma wo mo sa se adwuma bia ye adwuma na so adwuma do be ko owo mu de na wadwe hu mienu ansa na watu hu anamo because what a show gone too soon na tare ban mu ene case hu no enye se wo mo po obi be ka se wo hia na nani mu hare na so wo hia na adukuru obi ama nipa no onsu na woton anka na wotonton enioma wo ni tiri so just wo dinya ni bibi edie wo chen wo mo ana abusuafo dey na wo so adwen efo wo eche video yi papa wo tuma gh comment section foto bi a wo betimi dia ma yenuanu mapu na wo mo eba yi fa esum ye ewo ye comment section ho na emrepenu ye be kenkan ede amamo na ebiem so like videos na share follow ye ewo ye IG page at tuma gh _ na Facebook so tuma gh na ebiem so nyumeku eso ya sen me ye di dwumade ebe som mo Mama Juliet Ventures eba na oba o kitchen wo dem asiesie dia o wakade na wo no ebe di sa adwuma no ede ama kama ama wo nsuso no ye befra wo oba sima na wabo wo da wasi wo dan na wo pension se papa dia bo wo dan so ni true things is wo be di sa adwuma no ede ama o enti phone number say na no wo mo etwetwe enkomo ekweskapa ene mi dia ha enam de mu ebe sima kram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura